Meghalaya. Timenta lara lasim kan kelum ni negara population. Orang tangi naik pada perkat yo tahu non tereba. Tangi kanya negara population menta kumakil alum kil asdang bandung. Yo bu negara ini tak ada. Yo bu negara ini subuh garu mentan poisan phau ngi poilai phau. Dingin ibaca kin ong kum no kin ong ba ngiyo ya kani di nakadaw no BBP tikin keno BBP kada long dia ke ngimde de bangin le songshit ngimde bangin le ayo namar ko makato po kuman pen sange ya kani ga jungtung kam ro ma ban pen sange ya kani ga jungtung kam thungdam ya ka por was da ki bardan antai om di ban pen sange na kani ga jungtung kam thungjam mardor kala pen sange de po sawu prakanta adin jong ketu tang adin kat tu kat nesi menta pada kami ba nama kilabun ki kena samla balaud bladi banyo no calling letter bladi ban letter no kam menta ki sakun tu bre song no pada ba ni ban sange be tungkam tungjam te galong ka jingdu no kena samla galong contradictory dah dan tang hapo si benai la kala statement nakani sakani telong kata ko statement nang la ban kala ya kani ko wei bade monong mensim ketung ke population ada mela ban kala menta syua bakandan ke export committee tadi kan satu ni kan dengan dia bang isu ambil bangi la telut la yang lut dengan hati kan bang sim ke kan ka jing ayu nak kiwai rumah amar ngiru ngila pule de ngila ya de ngi 300 kani sepangani reservation policy eru ngadap ladap penlong program ladap penlong ni kaman penlong to program ban khadi export panila santai ndai bakai bagi hapan pule ma om ni bakai tilong at least buram lang hiru dia kata sikap lang amdi kan bensu yo menta kita nak kajing ma bakrawa be sada di ba uni upandan ukam salakan dian dah kajing keren jong ke VVP penkala ba kipat ba kin long persya ke VVP hakate mla asyuk sendan benaweng corruption ni najala itu ke satu million Tidak kuman. satu million oh mental ima politik kibawan rong VVP ru mental iba ima sudah ada kibre kawan pantik chat oh ima sudah itu giba pinsut dah jadi gitu bre ki buram ba bagi dangwan te kilong buram kilong iu ki pediang buram bi intara itu Kita dapat mau kayak apa? Hangi pajba bom sutu pat nilai suya nek ani bakap yang kalong kumta berkat jana itu sana ko em namar ba kumba ong na matusni ato media ong ba boni pajba ususmo ba la sutu ya reservation policy usutu ya ke demand tangba boni pada umpat sutu dedala pencai dala batai pada em upat mat kan ba kolong kum ni hendai bangin ya keren ya kata ke parti pada Kim Island dia bangin ya keren ni namar kolong kum ba ni batai start no long kipet teng kipet no nang kena kan batai start kum ni kampai mentar bang ong ba kwa yang MP dan kidan tu ki ba ya kwa tiket itu parti yang nang kena apalan ke ngong da pi ong ba kena teng o pi insult kan ngong namar la da pi ong kena hakapor ba dangdai election assembly MLA balai ba pika ban yalap election kaleng sudon dan kena de kamun pelang men keren pun pelang men keren balai ba lalong ba su penun kama de ngong komentar ba lakut election hai ru kipat ba ki ong balai pem keren Kim ai shoot teman keren. Nah lakut election. De keren thandu ki ba kwa tiket MP. Itu beri gisalia kan. Dan keren than yo gisai than kipat ba ki kam e chuchu tikin ong di ban ai bi uni kan tiket MP. Te kamot kila adu ayu maki yala dia. Kita yang ki bobon dah.
Ini minum Kamera yang video am. Okay deh. besen ta. Bayar keran inta thak mo. Thak. Bon ki breu ki long ki sim kabu te mo. Ini rumah IV agak di news ki. Keren. Hadi baru. Kan ga TV ka, haka TV. Hadi di news tu. GD News. Itu itu ni for TV ka. Ini ke channel itu keren pada ini bon pada itu. Ini keren. Ba Meral Bon. Oh, katu kali ka panel discussion bang asyik penyat. Menindung ila de bendan panel discussion. Ngang terai kan tu dosan. Ada moderator. Asyik penyat ya untuk program straight talk. Coba langsung demo moderate kan ya. Temenin ni ada bendan panel discussion tu halor ka reservation policy. Adu dosan. Tambah khot yo no no betul awan.